Економските тешкоти од санкциите се повеќе ги чувствуваат 80 милиони жители на Иран. Тоа може да се види насекаде. Повеќето го обвинуваат американскиот председател Доналд Трамп, односно неговата политика против Иран, откако се повлече од нуклеарниот договор меѓу Техеран и светските сили. Многумина, меѓу кои и Трамп, ја обвинуваат иранската влада, која минува од една економска катастрофа до друга, од незината исламска револуција пред 40 години. جنگ اقتصادی هست، این که مسلمه، فشارم که خیلی داره به مردم میاد. ولی خب میگن تحمل کنید دیگه صدای استخونمون هم داره در میاد. Под притисокот американските санкции, вредноста на иранската валута падна за околу 60% во минатата година. За време на нуклеарниот договор за еден американски долар се добива 32.000 ријали. Денес тоа е за 130.000 ријали. Инфлацијата според владините статистики зголемена за 37%. Повеќе од 3 милиони луѓе се невработени. Амортизацијата и инфлацијата ги зголемува цените на овошјето, зеленчукот, нафтата, мобилните телефони. Едноставен мобилен телефон чини околу 2 месечни плати на просечен владин работник, додека еден iPhone чини околу 10 месечни плати. بیشترش به خاطر همون تحریما بوده. بالاخره تاثیر گذاشته وقتی جنس نیاد جلو جنس رو بگیرن طرف مجبوره با دلار قیمت بالا بگیره که با همون دلار هم بفروشه دیگه بالاخره خیلی تاثیر گذاشته. Санкциите предизвикуваат проблеми, вели Џафар Мусафи, кој раководи со продавница во Техеран. Меѓутоа Мусафи, како и многу други иранци, велат дека економската криза не е само поради санкциите, туку и поради корупцијата во земјата. جنگ اقتصادی داخل خود ایرانه. من با شما با اون آقا همه داخل ایران میگم اگه با هم یک پارچه باشن و حمایت بکنن از خداشونه و اینا همه خنثی میشه. متاسفانه حمایت کننده نداره. با یک نفر نمیشه کاری انجام داد. دولت مردم بیان، مردم هم هستن، تولید کننده هم هستن. کمکاری مسئولانه. و اینا ما هیچ خیلی امکانات داریم. اینقدر پول و ثروت داریم که اصلا چجوری بیان میتونیم 30 تا کشور اروپایی هم ساپورت کنیم. Иран е четвртата земја во светот според резервите на сурова нафта и втора според резервите на природен газ. Но под кампањата на Трамп за максимален притисок, Соединетите држави ја прекинаа способноста на Иран да продава сурова нафта на глобалниот пазар, заканувајќи се со санкции на секоја земја која купува иранската нафта. Во меѓувреме иранците добиваат се помали плати, а цените растат секојдневно.